February ninga sangni somni pani inrini ani thlir tu le ngai thatu te in Java in du sangna chipai kan hlan ma sa cheu Aizawl District Committee on Myanmar Refugee chu February ni thum ninga ni khan Aizawl DC Dr. Lalhria Zoli ral te hovin Aizawl SP Conference Hall an thu khoma Aizawl District a Myanmar ral tan mi sanga zali somriat vel an om thu an ta lang thut khom na hian ral tan chirpui nei dan turte ID card pek dan turte eile par zirna le hrisena lam kem sakbel dan turte tuam hlomna sum tho khom man dan turte soiho ani thut khom na talan danin Aizawl District a ral tan om khom na kem pali CP Neiboya Sinod Revival Camping Center te Mualpuya Mizoram State Sport Council Hostel te Sairang le Simuya te mi zali somriat vel an omek thu talan ania heng ba ka hian chin chialo mi sanga vel an om nia hriat ani bok tun hnaya khomoi khobul tui thak pula Burma sipai te le PDF te in kawangin nunaw hlau mangang zo ko tharlama ral tlan an pung na salea zo fa ta chena Chin State le Sagaing Region lama in beina a chhuah deuh reng awangin Mizoram lama ral tlan luthi an om deuh reng boka ral tlan zat chia soidik fak theilo ni ma se Mizorama Burma sipai lo wanga nunaw ral tlan hi mi singli aya tam an om nia ngai ani ral tlan lu bel hi ni tin an la om reng ani Nizan nili February zandar ko atanga zanlai thleng khan tahan kalimio chevela silai ri le lai pui ri thum dum chuan tual chung mi te ati thlabar hle he thu hi zoram atang poin a chanchin thang kan lo hre thei ani zandaria le chan ve nulam hret khan Burma sipai ho chu trak pani khat tlatin anin pura kalimio chimlama man motakin an tlan liam ti hriat ania kalimio kolpui bazar cheve le mun rang changa po Burma sipai santari duty te chu akha tokin mutur an omani zandanga chuan akhat moi tokin selai ri hriat tur a om renga akhat moi tokin bompuak ri a om le zeu thin ani nizan zirtop zan zat chu zan lai thlengin selai ri le lai pui ri thom ring tak tak hriat tur oma kalimio atanga kilometer som panga vela hla zo fa ta chena tuingo le letpan chong khua atang point lai pui ri a hriat thei anti silai ri hi zantin hriat than ania ari hria lo zan chuan tahan wal senior ho chu an khua a harviau zok ani ome ni zan zat chu silai ri a chikimin a bes thom le atenor ri nen ani wangin mutui lo fe chu an om ni in alang nimin zirtomni khan sual sipai senior general min aung hlayatan vailal modia sarkarin sakor thachung chuang somthum pani lai mai chu Manipur state le Burma ram inrina tamu khua kal tlangin chundar som pakhat vel khan motor ke som pani nei chi mangin a phurluta veng tu sipai po an tam hle kalimiau tunma RTC compound chunga an lupui bokani hriat ol sam turin thuneina pong latus sual sipai ho hi Burma sipai kan tile mai thin boka ani na taka chuan military council kan ti thin State Administrative Council sarkar sipai te ani an mani takphei chuan tatmado an intia chu Burmese kol tonga armed force sipai tina ani tatmado hi military armed force ani wangin Myanmar ram Ministry of Defence noya oma Army Navy Air Force kan tiang chi Commonweal sipai long sipai thlona sipai te baka Police Force Border Guard Force le tuipui kam veng him tu Coastal Guard Force te po Ministry of Defence noya a omani People Militia Group po adin via tun hnaya kan hriat lar em piu so ti pol angkha an ni deuh ber mai sipai mun pui ber chu an kho pui than nei pitowa oma mak deuh mai chu ral thuam keng pol ho tu pa ber hi Defence Minister ni om takania Burma rama chuan sipai ho tu ber Commander in Chief of Defence Service hi a thu ber tlat thung mai Defence Minister hi Commander in Chief hian arwat jok tlat mai ani tin police ho tu ber po Commander in Chief in arwat boka
sipai officer lian tak tak ten police chief ni na an chel ta thin ani police lam enkol tu home minister po hi commander in chief in arwa tho ani wangin defense minister home minister te chu sipai lal tan ma do ho tu ber senior general min ong hlai vek ani ta ani chu chau ala ni lowa president ni chakna Sri thalo hi athluaka alut laklowa ni kum February ni khat khan mipui thlantlin hruai tu te man khomin sipai chakna mangin thu neina a in pechopa caretaker sarkar dinin prime minister ni na a in peboka thu neina a chil natna veimek ania state emergency puangin thu neina apum mom meka sangni somni pathum August thla a PR system manga in thlan pui bu sai atuma eng tin emo president ni thei dan ngot hi azong me kani tatma do tia anin ko na hi indo pui pani na wanglai sangkha zakua somli pani kuma kol hovin an hampa father of the nation tia an chal hial general ong sanan British le Japan sarkar laka zalen na sulna na adin ania Burma Independent Army BIA tia hria larani general ong sana hi Myanmar Democracy Icon State Councillor Aung San Suu Kyi ipa ani Burma Independent Army BIA chu ahun laya militia dang British Burma sipai dang tenen infin khomin independent munu ape chuan Burma tatmado Burma sipai tia hriat anita ani ahun laya general Aung San hruai sipai pol chu ramle namtana din ani wangin tlangmi nam sang te po in an ngai na in co-founder of Myanmar Independent Swal Swak tu te ani zofa tlangwal chuan om tam tapo tatma do a sipaya tangin officer chuan om tak ani hlom ani chung hun lai chuan tatma do chu founder of the nation a ani ngaya Myanmar ram chanim tu ni in ani ngai ani independent an mu nuwa tatma do chu changtlung takin a om chho zela ama ero chu thu neina a chil sipailal general ni uina chuan sangkha zakua somruk pani khan sipai chakna mangin mipui thlan prime minister unwa sarkar chu paithla in tun thlengin civil war kum tam tak ama chon ta zel ani khovela tual chung in dona o rei ber ram alo ni ta hial ani hi tlangmi nam sang tenen an in do renga chu tianga ethnic nam sang helpol te chuan mani puala in lak rana in rel boltumin tatma do te chu an doron ta tunlaya tatma do sipai te hi ideology manga thuak suk sak to te ani tatma do sipai te hi mania chiale tha siana po nei to lo an pu te du dan anga kho samai mai ransa ang mai an ni to ber mai tatma do chungchang chu soizo sen po ani lowanga independent nulama voithum te meu sipai chakna mangin ram thu neina an chu sakwa mipui van tlang ma so na an ngai tha sipai officer lian le lalna le thu neina nei te chu hausa ton to din muna an ding vekani junior officer le sipai naran te ro chu an re thei em thunga an ho tu te chu ram chung rampon sumdong te ne tangrualin sum mu na tur ani chuan an nun a rong hle thin ASEAN Foreign Ministerial Meeting kum khata voili nei thin ania apoi modan azerin thutluk na siam thei turin enghuna po emergency meeting an ko reng thei bok tuna ASEAN chairman ni na chelmek tu hi Cambodia Prime Minister Hun Sen ani Cambodia Foreign Minister le ASEAN Special Envoy ni bok Mr. Prak Sakhon chuan he meeting a hian Myanmar ram tu chemek tung ding le turin humanitarian aid lam pek dan ngai tu ani don ani ati Association of Southeast Asian Nation ASEAN chuan Myanmar Military Council ruat Foreign Minister Una Maungluina chu February ni somparuk le sompasaria nei tur ASEAN Foreign Minister meeting a som ani don lova andu chuan non political IOR aron tir theng ati Cambodian Ministry of Foreign Affairs atanga thupuan tu Mr. Chum Saunri chuan AFP News asildanin ASEAN Foreign Minister meeting mantura Myanmar ram telova ro rel chu tha an tilova Burma sipai Foreign Minister Wana Maungluin ani don lo hrimhrim phot chuan politics a in hnam hnoina nei lo hrimhrim
palai sap tong thiam ngei ron ti ro se anti nikum April thla ASEAN leaders ten Indonesia ram Jakarta khopuya emergency meeting an nei tum khan Myanmar ram chunga boruak tha awm theina tura 5-point agreement tuthlung an lo sign towa Myanmar ram chung buna boruak ti top ani theinan an ruam manna te chu ati pui tling theilo awangin Myanmar ram palai chu som ani le lo tur thu chung changa an ngai dan atumun thei talo ani tun lai hian Russia chen Ukraine run atum niarin ania ram ria sipai le ral thuam a chek tlut mai ani hi achan bernia Russia in asoidan chuan tun ma a Russia epna tura intel khom pol nei to a hian Ukraine hi telve tumna a om nia an hriat wangani chu khothlang lam ram ta chuan an ti lo tur thu in tiam kamna an siam ngei Russia sarkar hian a putani ma se chu an thil phut ti hlotin chu US le asangoi zon pui ram ta chuan ti sak an tiam du big box silo hlauthon ang hian Russia hian Ukraine hi run ta se NATO member ani lo awang le Russia hi sipai chak tak nei ani box hi wangin in ma chona in bak kai che chu ti chi ani big box silo chu wangin Russia hian US hi arun tak ani chuan sipai chakna ni lovin sumlama hrek economic sanction chu ana thei ang bera kalpui an tum thu US lam chuan an lo soi ve mek bok ani hi sangni sompali kalta khan Ukraine rambung pakhat Crimea chu Russia hian alo hne chu towa ata nei ta mia mai ani hi USA lam chuan economic sanction chu an han kalpui ve tangeya ma se nalutuka kalpui chu tha in an hra chia lawa chu wang chu nima Russia hian tuarte chiam om point alang lo tuna ero Ukraine hi arun chi ani chuan ana thei ang bera sanction chu ti an tum nin a puang ta a ali lama Russia po alo in vo khan ve na samai sanction hi nalutuka an kalpui ani chuan indo puang tuka an ngai hial tur thu alo soi ve bokani indo na puitling full scale war an tiang chi hi lo chuak ta chia se in sum ka lowa che tan lak ton vai chuan khovel po chemai thei ani zia kan ria chutiang em chu thleng lo tur angai ila chuti lai chuan nat taka sanction ni kalpui ni ta se Russian economy hian eng ang che in nge aturang United States of America USA ten an be che ang hian ngong anei viau angem ti hi mi thiam te ngai dan ni han ta lang don teang kan ria tangin USA hi ramro pui le house ber ania US dollar chu khovel in sum don to na poisa ber ani wangle khovel sum chevel hi thui tak an control thei wangin US le asangoi zon pui ten an rem ram te chuan an tuar hle thin ani hei hi sarengin sangni songpalia Crimea arun nu phei ka chuan Russia President Putin a hian USA ten an control thei lo dan tur kong alo zong ve tang towa chu wangin sangni songpali angka chuan thil ani reng to bik lawa sanction na berchi po mangse chu tilituka Russia in atur hi mithiam tem an ring mangtlat to lo nia achan po hetiang hian an soi sang khazakwa somkwa chhovel khan Russia sum din mun kha a thalo hlea chu wanga an rampo ke darta ani nge sang khazakwa somkwa panga kum lai phei kha chuan foreign exchange reserve chu $2 billion vel chau ani hialani ma se chung hun chu man lai changjawin tuna chuan Russia reserve san lai berthleng hialin $1 billion zerok somli an kai chho ta dai mai chu Russia ram atanga thlasom pasari chunga export belkom zat zet latling oil man sang zela wang hian ala pun chho zel rin ala ni cheu bok mandeu atang khan Russia hi ain lamuk chhona salia an forex reserve po apung chhona sa sangni sompakwa po khan Venezuela tain rakachak ton somni US dollar million zaria somli man hu zet an phur chawani kha hetiang hian Putin a chuan economy chu dollar atanga inthir fi hlima rangkachak zonga le hrat atum chho tang ani an rangkachak reserve po apung chak kher mai sangni somni pani hi chuan ton sangni zali atling chho hial turangai anita chu an ram ho sakna stock pum pui atanga 20% lai atlinga an aya gold reserve nga zok ram chu US Germany le Italy chau anito Russia hian oil la thlit fim lo
nitin barrel makta duai nga vele thlit fim sa barrel 2.5 million athon chuak thina chu khovel oil sum dona zong atanga tea 10% atling hial nia chu baka natural gas hi nikata cubic meter million zali vel zat athon chuak thin boka heng an petroleum export man te hi dollar zonga lak lo an tum chhota zel boka chu wangin an oil thalna man atanga an sum nei za thi dollar anga chhut mai thei ani to lo sang ni som pathum khachuan Russia in Brazil India South Africa le China ram te a oil athon chuana man hi 95% chu US dollar in adong thin khania tuna ero rangka chakle bungrua zonga dong berin an sum hu 10% vel chau chu dollar anita hetianga ma an lak chho mek la hian Russia Central Bank lampoin tran alo la vena salia an paisa robul hlotna chu theito pa ven himtumin dollar khatle robul 0.013 vel a in hen chho thei tangara tun hnaya hetia Ukraine na anin hir ho chho tak nuwa ero an paisa hlutna chu 8% lain atlathiam veta ani heng ba ka hian Russia chuan khothlang ram te thunun poisa in hlan tonna Swift banking system po atlem thei ang ber man chho an tum boka achan po sang ni song palia Crimea an run nu ka chuan heng banking system te US lamten an laka man ruwa an man an hlo thon lok wang ani chu wang chuan an mani duan ngai SPFS su min hlan chona tan man la chho ani ta bok tuna hian in dona lo chuakin sanction nat tak lek po lo ni ta se thenom ramte ne na indona international border trade a chuan engemaw chan chu har sana a thlen ngeyanga ma se ram chung chevela tan chuan SPFS hi remchang taka man ani chhodona visa le mastercard te aya national payment card chu man ani mai don ni in an soi hetinga malak ani mek la hian defense lama po na sataka malak chho mek ani boka Crimea run ani ma sangni som pathum phei ka chuan defense budget chu na sataka ti sani in dollar billion som pu atling chho hial ani report then khata chuan Russia hian asum lak lu zong GDP atanga 4% je thi ral thuam ti changka na ta na phanga ala sang chho zel mai thebok hetiang hi nima se Russia sum din mun hi a chheliam lo viau mai an sum nei ngai tua chuan rampon lama leiba an nei po hi atam lu tuk lo tlat 30% of GDP vel chau nia soini chuti lai chuan Ukraine leiba chu 80% of GDP vel ni in US leiba phei chu 100% of GDP atling hial nia soi ani hetiang hi thil om dan din mun chu ani ta ka wangin tun ma anga US le asangoi zon puiten du aram dang sumlama an rek thinang kha Russia laka hian lekin omzi anei vak don lo ni in an ngai ta deuh ani sanction in omzi anei lawa sipai chakna man an lo tum lo ani bok si chuan Russia tan chuan Ukraine run wanga sanction chuan kowri atu kher lo mai the ani chuti ani chuan Ukraine run chu an tan thil hlo om lu tuk lo ani theidonin alangta a Ukraine an thunun awanga hlokna an tel tur chuan a buk thluzok lawang ti a soi thei ta lo tlat mai ani tunma an ram lo ni to thin chu nei le an du kho pang le chutianga thil a om ani chuan pu Biden ate ho chu a chevela an lo huk dum chau don ani thei tlat mai nia pu Biden hian China ne na in gur reng chung sia a tuk pui ang deuh tho Russia ma chon a lo thlang tho si hi ti fu takang mole chong thu lung choi an soi ang leka lek uaya anua dol zoka tangle si ani phei chuan a chan chuan mai an chan po vatluk nek su po ni sela Ukraine tension hi asang lea ramria kan hriat theu angin Russia chuan a sipai a chek huk maya khothlang ram ten an ngur chhur maya enge lo thleng zel don kan hre hau lo mai le i lo thlir zel report mai tiang le atom nan view ate hne na ngen na je velela kan channel min la subscribe sak lo view ate khan min lo subscribe sak ve ngei turin kan han nge chuwa tin kan video upload tharte in lo dona in lo mu zel theina turin in tan po awal samjok nan notification bell kha in metanga ola in da don nia